Ndabasuhuje mwese amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese mwakoze subscribe ku Kibabi TV, turabakunda cyane. Reka mbibutse ko njye nitwa Freddy. Uyu munsi tugiye kubaganiriza ku gihaza. Igihaza ubundi ni iki? Ibihaza biri mu biribwa byo mu muryango w'ibimera byitwa cucurbitaceae. Bikunze kuribwa mu buryo butandukanye, aho bamwe babikoramo potage, abandi bakabirya nk'ifunguro ryuzuye babigeretse ku bishyimbo. Imbere mu bihaza hari imbuto zikurwamo hanyuma hakaribwa. Agace k'igihaza ka grama 80 kaba karimo izi ntungamubiri zitandukanye. 0.5 grama ni proteine, ibinure bingana na 0.2 grama, ibinyampeke ni 1.5 grama, isukari ni 1.4, fibre ni 1.2, miligrama 67 ni potassium, carotene ni 764 miligrama, vitamine C ni grame 6, calories ni 10 kugera kuri 42. Ibihaza bigira akamaro nubwo benshi babikerensa badashaka kubikoresha cyangwa se kubishyira ku mafunguro yabo ngo bibe ibiribwa bya mbere mu buzima bwabo. Uyu munsi rero ku Kibabi TV tugiye kubabwira imimaro 5 y'igihaza ku buzima bwacu. Icya mbere, bishobora kunoza ubuzima bw'uruhu. Ibihaza byuzuyemo intungamubiri zifasha uruhu, zirimo vitamine C na E ndetse na beta carotene, byose hamwe bitanga antioxidants. Ibintu bisanzwe cyangwa ibyakozwe n'abantu birinda uturemangingo tw'umubiri wawe kwangirika. Vitamine C ntikorwa n'umubiri mu buryo busanzwe, bityo ni ngombwa kuyikura mu mirire kuko igira uruhare runini mu ikorwa rya collagen ituma uruhu rukomera kandi rukakwegera. Vitamine C inafasha mu gukumira kwangirika k'uruhu no gukira ibikomere. Vitamine E nayo tuyisanga mu gihaza, ni intungamubiri y'ingenzi irinda uturemangingo tw'umubiri kwangirika guterwa n'uturemangingo twakozwe mu gihe cy'imikorere isanzwe y'uturemangingo, kandi ikorana na vitamine C mu kurinda uruhu kwangirizwa n'izuba no kuma. Vitamine A cyangwa se beta carotene ifasha kandi kurinda uruhu imirasire ya UVB itera kanseri kandi ikakurinda ubushyuhe bw'izuba. Icya kabiri, bishobora kunoza ubuzima bw'amaso. Kugabanuka kwa vitamine A byagaragaye ko bitera kugabanuka k'ubushobozi bwo kubona ndetse bikaba binatera no kutabona. Beta carotene hamwe na vitamine C na E biboneka mu bijumba no mu gihaza bifasha mu kurinda amaso. Ibihaza kandi ni isoko ryiza ry'ubwoko bubiri bwa carotenoid bwitwa lutein na zeaxanthin. Urugero rwabyo rukaba rufitanye isano no kugabanya ibyago byo kurwara cataract. Icya gatatu, ibihaza bishobora kudufasha mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri nk'uko bigaragazwa n'ibara ryabyo ry'umuhondo. Ibihaza birimo beta carotene iyo biriwe bihinduka vitamine A. Ubushakashatsi bwerekana ko vitamine A igira uruhare runini mu kunoza ubudahangarwa bw'umubiri. Vitamine C kandi igira uruhare mu gutuma ubudahangarwa bw'umubiri burushaho gukora neza, bityo bigatuma uturemangingo dukora neza ndetse ikanatuma umubare w'uturemangingo tw'amaraso twera mu mubiri wiyongera cyane. Icya kane, ibihaza bishobora gukumira indwara ya metabolic syndrome. Indwara ya metabolic syndrome ni izina ry'ubuvuzi ry'itsinda ry'indwara zirimo diabete, umubyibuho ukabije n'umuvuduko ukabije w'amaraso, byose byongera ibyago byo kurwara indwara z'umutima. Ubushakashatsi bwakorewe mu Buyapani mu 2015 bwagaragaje ko indyo ikungahaye kuri carotene, arizo ntungamubiri ziboneka mu mbuto n'imboga zitanga amabara yazo y'umuhondo n'icyatsi kibisi, ishobora gufasha umuntu kwirinda indwara ya metabolic syndrome. Icya nyuma aricyo cya gatanu, nuko ibihaza bishobora gufasha mu kwirinda kanseri. Nubwo nta biryo biryoshye bishobora gukumira kanseri kandi zimwe na zimwe zikaba zidafitanye isano n'imirire, hari ibimenyetso bigaragaza ko indyo yuzuye ishobora gukumira ibyago byo kurwara kanseri. Byongeye kandi, imiterere ya carotene, vitamine A na B zose biboneka mu mashu ishobora no kukurinda kanseri zimwe na zimwe nka kanseri y'ibere. Tutarasoza reka tuvuge ku kamaro k'inzuzi cyangwa se ziriya mbuto dusanga mu bihaza. Izi mbuto ni isoko y'intungamubiri zikomeye, zifasha mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri, kurwanya indwara z'umutima no kugabanya isukari mu maraso no kongera uburumbuke n'ubuzima bw'imyororokere ku bagabo. Zikize kuri zinc, magnesium hamwe n'ibinure byiza bya omega 3. Nk'uko bitangazwa n'inzobere mu by'imirire n'ubuzima, dore akamaro k'imbuto z'ibihaza mu buzima. Akambere, zongera ubudahangarwa. Zikungahaye kuri zinc na vitamine E bifasha umubiri guhangana n'indwara zandura ndetse n'udukoko. Icya kabiri, zifite akamaro ku bagabo.
zizwiho kugabanya ibyago byo kubyimba kwa prostate no kugabanya ububabare mu gihe cyo kwihagarika. Icya gatatu, zifasha mu gusinzira neza, zirimo aside yitwa tryptophan ifasha ubwonko kuruhuka neza no kugira umusingi mwiza wo gusinzira. Icya kane, ziringaniza isukari. Magnesium iboneka muri izi mbuto igabanya ibyago byo kurwara diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. Izi mbuto kandi zongera uburumbuke, zongera ubuzima n'umubare w'intangangabo ndetse zikanakurinda ibibazo by'imyanya y'ibanga. Nyuma zifasha mu igogora kuko zikize kuri fibre. Iyi fibre ikaba ifasha amara gukora neza no kwirinda impatwe, zikaba ari nziza cyane rero mu igogorwa. Ngaha nsoreje rero ikiganiro cy'uyu munsi kivuga ku gihaza ndetse n'akamaro kacyo. Gusa reka mbararikire kujya kukirya pe, mujye kukigura cyangwa se n'ababishoboye bagitere kuko ni ingenzi cyane ku buzima bwacu. Turabakunda cyane, ariko nanone reka nkubwire ngo ushaka kwamamaza waduhamagara kuri 078 79 42019 ubundi tukakwamamariza, ubundi ukabasha gucuruza ndetse ukakira n'abakiriya benshi cyane. Wanadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye, Kibabi TV kuri TikTok ndetse na Instagram, naho wadukurikirana kandi ukabasha kuba wasiga ubutumwa, na Facebook ni Kibabi TV. Mugire umunsi mwiza, turabakunda.